brother ndikakwica amatwi mvugisha Katikani nako kuguma mutendo. Undi mushobora kuba mutanzi. Mushaka kumenya uwo ndiwe. nukuri twe nta kuri dufisa nta kintu nakimwe tuzi nukuri kuba turi ngaha. What the fuck? Subiye mwati umuntu yateye inda ni wewe bosi je kuvuga umva hapana kucha uguma uyana brother vugisha ukuri shata hapana kucha muguma jewe nije tuko turahari akazi kanyu nako kwambara amashanete nziza ibi muri ko muraca mutwara biciyemo okay nukuri nta nakimwe tuzi bosi nukuri twe nta nakimwe tuzi ndia tendo umukobwa brother umukobwa uri kumbwa hano wonzi ntawo ndigambana no kuva mfuka musi jena boni brother wa Ndemesha okay ubundi tuganiriye buke ni gute ushobora guhishira ikintu uzi ushaka guta ubuzima bwawe ikintu gihari umuntu ntakivuga ariko ubuzima n'ubuzima ntabwo tukwemera kubamo kandi tuzi ushaka gusoma amazi va shakoye ati cyane utabivuze urafa ubundi umwana muto uracakeneye kubaka umuryango ukeneye ufe utukuri
ntabwo ndagira gutera iyo abandi yayiteye nari kubivuga ariko ibi ntabwo ibi ni biki sigure kukuri nawe nyene muzukuri ntiwapfuye sinati ndakubwira mu ndetse ijambo nshaka kumva musukuye nshaka kumenya si yateye inda how tuzi iyo abatumuzi twari kubivuga ntitwari kwemera kuba mu magurwa nkaya amayisha nkaya kandi tumuzi ntunzi nanjye sinza uvugisha ukuri kita kubera ahantu winjiye biroroshe kwinjira ariko gusohoka sinokwizeza ngo usohokura amahoro utamucyamwana ukwiye kwinjira muri kanziza kujya mu bantu ushaka gufa tubatse umuryango ndagutera story ona nga itubona gwamagaye ngaha nikwamira tubana turi abantu benshi kandi nawe urabizi ona kayega tipe kakozi kacu mani ni boga rero nakabonye kararenze fresh kararenze bro kajya rero ubonye ngaha Hehe ndakuzi wewe ntunzi nturambona neza nyibwira hajyanye batona twikwiza ngo turikwiza aho turabana ba pasteur hari se hanze ntubitswe tuba twambaye nuko bacamusha turi mu muzi reka rero hega tipe maze rero kayanjyadira kuryama namanye rero arakabikora fresh mu gitanda aha wenda kugata makufi se kwambara urumva rero manye hari mu kubasho iyo show rero igiribe bisaba yuko apara ko tuzokwambara ibitu byambara ngamuhira ga ntibabone shaje nimba barateguye program nukurondera bisa kurondera kakarwagera ha naho nahani hari ona kwanza iboka room asaba ko tuzobacana batipe hamwazona ati ko nagyo bademo bararira room we rero bisaba yuko uzokwitegura fresh ndakuze nzoda kwemera niba mvumunda kwamagara barira rero habwo we nukwe kuma nanje nawe ndamenya sindahaba zamaye urumva ni wahabaza nzocumbarira nanje nditegura racyo n'amafaranga kuraga hama rero sasa kagatipe nangute wambwiye ngo ndambwiye ka Madrid aha tipe ndamukunda ndamukunda ndashaka kubibaza gusa nyine umbwiye ngo ntawutse naje nawenze nzamukwereka igihe nicagira gusa ubu sigaye tubirimo neza ahubwo rero ni kuraba muri iyo show tukazuruzana nanze uzomugurya mu tipe wanyu Turimo kurashe cyangwa no babakicereye ubona bisi bikoresho ntabikoreshe gusa bisi biyita wa muciro uri kugira amajebe turiwe turashayija no yeye abantu naho mwatara je nawe twaciye muri byinshi urabizi ko twize kandi bitwara biciye rero abantu baba mwatara niba tumenye igihugu kubera baza mwabicaye rero cyo niko nabona ukuri kwaza kwigaragaza akandi ndetse kukaraba rero n'akaminere
abakaziza ubusa akarekura Umugurya mutwe wanyu matukagenda Tubujyanye saba nzomuhinde asiye bakaji amatwi zarara ngo nanje ndaze mu telefone ndamubwira ti hari shotro bifo kuduhurira amaze batubone ndamukwereka we ntagora niyo mpamvu nakubwiye umuntu wanje nakunda kwigudira cyane uva rero ko haturira hagasha wese ubwira uzo kwambara kwambara zimwe zigera ngaha amatuka batamu ntazinisha wenda kubwira uri umuntu wanje mpamvu wenda kwemera numva utawundi mukobwa je tugendana abademu b'ubunyafsu ngo busakusaku bw'ubuntu wawe yego umuntu wabona rero sasa wowe uzoje telefone kera kabandi nde gusa mfise ubwoba ko katazahavura kembera ubwo mbafite ubwoba bw'ivyo ariko uranzi nubwo tokwemera abatipe sinobabura abatipe kunoti ziwanje kuri iyo show zobazana lazima bazokwa ntuizi none ntashinura batumenyeye muri bino biguturiya ndazi nibatubona twire mugira nka jewe nambaye ubumenyi wabizipere tutakwica David ahubwo reka tugende kuko urabizi mahege mama aca mu magari sivyo sawa